kwibeshya mu bihe kwibeshya mu bihe ugasanga baketse ko uko byagenze 2013 ariko byagenda no muri 2025 ngira ngo baba bibeshye kuko hari itandukaniro rinini cyane. Anari n'abantu benshi bafite impungenge ati se ko pression igiye kuba nyinshi ntabwo byabaye muri 2012 na 2013 bishobora kuba muri 2025. 2025 navuga ko ushobora kuba ufite itandukaniro rinini cyane na 2012 bitewe nuko kameme kuvaho Kongo bayisabiye ko ihashya burundu umutwe wa FDLR bimaze igihe urumva bimaze kurenga imyaka 10 na Kongo bayisaba kandi yarabyemeye yarabisinye ntigeze ibikora. Ikaba yarongeyeho noneho no gufata imitwe yose yitwaje intwaro kandi iyo mitwe ikaba yari ifite politike yo guhohotera abanyamulenge, abatutsi, abahema, bababwira ko ngo bagomba kuva muri Kongo ko bakajya iwabo mu Rwanda. Ibyo bikiyongeraho kuva 2010 habaye tripartite yabaye sinye yo kugira ngo impunzi ziri mu nkambi hariya mu Rwanda yaba ari ziri Gihembe, iziri Kigeme, iziri Kiziba, hariya mu nkambi ya Mahama n'inkambi nibari yihe ya Mugombwa. Voilà. Alors ibi bintu rero byose kuba iyi myaka yose kuko muri 2012 amahanga yakekaga ko wenda leta ya Kongo ishobora kwikubita akanyafu ibi bintu ikabikemura. Cya kibazo muze cya mbere cyo gukemura kurandura burundu FDLR, cyo kuzimya nangwa kurwanyira mitwe yose yahagurutse muri nationalisme negatif yo kurwanya abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abahema notama abanyamulenge n'abatutsi ngo bantahi wabo mu Rwanda. Iyo mitwe yose Nations Unies, communauté internationale y'aba Amerika y'abo Burayi bwose rero basabye leta ya Kinshasa kugira ngo iriya mitwe iyi neutralize nukugira ngo icyure ziriya mpunzi zose mwazira nkambi mbabwiye donc ya Gihembe, Kigeme, Kiziba, Mahama na Mugombwa. Ahubwo ibibabaje nuko hari bamwe bareba bamaze kubona ubuhungiro mu bindi bihugu by'amahanga nko muri Amerika, ariko twabonye amakuru ko Trump yabihagaritse. Hari bamwe ubwo bamaze no gukora n'ama interview n'ibiki bakaba bahagaritse ko batari buje muri Amerika tena. Usibye bake nk'imiryango 300 yari imaze kugera mu Bubiligi, ariko urumva nabo miryango 300 mu bihumbi bisaga 100 biri mwaziriya nkambi. Urumva ko kugenda nabo bafata muri miryango bafata umwe urumva ni ibintu ntabwo ari solution durable. Ibi byose rero kuba bitarakozwe bitumye muri iyi nama yabaye ya Conseil de Sécurité habamo intuza, habamo kutabyumvikanaho kimwe. Ubushinwa bwasabye ko haba ibiganiro. Bagize condamnation ngo bakondanye ko avance M23 n'ibiki ariko bakavuga ati crise irangire hehe mu biganiro. Uburusiya bwo bwaje ahubwo bwo bukoza gati mu ntozi, baravuga ati nubwo turi kuvuga ibi byose, nubwo turi kuvuga ko urugamba M23 iri kwa advancinga turabyemera, ati ntabwo tubishyigikiye, ariko ikibazo kihari, ikibazo ni ingaruka za politike y'ubukoloni yabaye mu karere yazanye ibibazo byose. Bivuga ngo Uburusiya bwashyize igihugu cy'ubukoloni cyakolonije hariya mu jisho ko ariyo ntandaro y'ibibazo byose bihari, kubera imipaka no kuba yarasize abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda itabahaye statut kandi imipaka yarahabasanze nk'abakongomani ibaterereza abandi bakongomani. Iyo niyo position y'Ubushinwa mu inama yabaye muri Conseil de Sécurité. Ubwongereza buravuga ati M23 subira inyuma, subire mu bice yari irimo mbere, ariko habe ibiganiro. Amerika iravuga ati M23 isubira inyuma, kandi ngo nubwo twumvise ari ibihugu bisabye ibihano kubera u Rwanda, ati turabona nta mpamvu yo guhereza ibihano. Abafaransa nibo baje ati no, M23 isubira inyuma,
u Rwanda ruri gufasha M23 bugomba guhanwa rugufatirwa ibihano. Ubwo bavuga nyine kugira ngo nk'ukuntu leta ya Kinshasa nayo yaje gusaba ko bagomba kuba ibihano contre u Rwanda ngo kubera rufasha M23 patati patata, ariko nta numwe wigeze avuga kuri FDLR, nta numwe wigeze avuga ku batutsi bari gutotezwa, bari kwicwa, bari gucibwa ibihanga, bari gutemwa, nta numwe abivuzeho. Ubwo urumva ko bagiye bose kure ya gahunda yo kuzana amahoro hariya mu karere. Ati se ko ubu harushaka kwibaza ati se iryo tandukaniro ni rihe? Itandukaniro rya 2012 M23 yari ifite igice gitoya, yari ifite hariya nyine muri Bwisha n'agace kamwe ka Nyiragongo, na yinjira no muri Goma imaramo icyumweru kimwe ibiragiye. Ariko ubu M23 ifite igice kinini, ubu iri muri Rucuru, iri muri Masisi, iri mu gice cya Rubero, iri mu gice cya Walikale, iri mu gice cya Karehe, ikaba ifite Nyiragongo ubu yose, ikaba ifite na Goma. Ubwo urumva ni itandukaniro rikomeye cyane. Itandukaniro rya kabiri, operasiyo zabaye muri 2012 ntabwo zabaye contre FDLR nk'ukuntu bibaye ubu ngubu. Ubu ngubu hari ibigo bya gisirikare 40 bimaze gusenywa bya FDLR. Nuba ngo akazi MONUSCO yagombye ko yarakoze mu myaka 25 M23 igakoze mu myaka 3. Ubwo urumva ni performance ikomeye cyane. Hari itandukaniro rindi rihari nuko M23 atangiye muri 2012 ikarangira muri 2013, urumva ni umwaka umwe gusa, ntabwo yashoboye kugira kwigenga kugira ngo igire imbaraga. Bitandukanye nubwo abantu bavuga ati yaratinze iri ahantu hamwe, ntabwo yatinze ubusa, yatinze iri kwitegura, niba baratangiye 2021 twa turi mu 2025, ça fait bientôt 4 ans. Iyo 4 bamaze kugira ingabo zikomeye cyane zashoboye guhangana n'ingabo n'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ni igisirikare cya kabiri muri Afurika, ni igisirikare cya kabiri muri Afurika gifite inganda zikora ibikoresho bya gisirikare. Ngo ibikoresho byinshi bya gisirikare Afurika y'Epfo irabyikorera yo yonyine. Ngo budget yayo ya defense ntabwo igura mu mahanga, byinshi irabyikorera. Ngo ifite ibikoresho byinshi. Kumva ko M23 rero ubu ishobora guhangana na Afurika y'Epfo ikaba yitsinze, niyo resulta yo kuba itinze ntabwo yari yicaye, yari iri kwitegura bihagije. Akaba ariyo tandukaniro rya 2012 na 2025. Irindi tandukaniro, ntabwo burya objectif za M23 ntabwo zari plus politique, zari plus ya reclamation, ariko nta vision politique bari bafite ikomeye cyane. Naho ubu bafite objectif politique kandi kabirimo yo guhindura ubutegetsi. Ubwo butegetsi bugahinduka no guhindura configuration y'igihugu ikaba muri federalism. Icyo gihe muri 2012 ibyo ntibyari bihari. Indi tandukaniro rya 2012 burya nta pwi y'ibihugu byari bihari by'akarere, hayari hari muri politique. Ariko ubu M23 ifite apwi y'ibihugu byo mu karere. Ari byo mvuga ko nubwo mwumvise ko biriya muri iriya nama mvuze ko ntabwo bavuzeho byo gukemura ibibazo mu karere, si uko batabizi, ahubwo ni uko iriya nama bayiciye amazi. Ngira ngo mwe muri mwe mwumve ibya geopolitique mwumvise ati ntabwo bavuze ku bibazo cyo gukemura ikibazo cy'abantu bari kwicwa hariya, ntibakivuze. Si uko batakizi, ahubwo ni uko iriya nama bayiciye amazi, nta resolution n'imwe yavuyemo. Kubera iki? Kubera bashyigikiye ko ubutegetsi buhinduka. Ubu M23 y'ubu ifite appui regional. Iyi appui regional suva ngo barayifasha kurwana, ariko ikibazo baracyumvise. Perezida Museveni iyo avugana n'abanyamakuru aragisobanura, akavuga ati bari abasore bararengana, bari abantu b'impunzi bagomba gutaha, bari n'abana batashye iwabo, murababuriza iki gutaha iwabo? Iyo appui ntabwo yigeze haba muri 2012. Igihugu nka Kenya
ati bariya basore muri kubabwira bagende muri Sabyinyo, iriya Sabyinyo hari ubuzima buriyo. Perezida Ruto yarabivuze, nibwo bwa mbere Kenya yakwipronosa ku kibazo cyara mu karere k'iburasirazuba. Ibihugu nka Ethiopia, Premier Ministre Ethiopia yarabivuze, ibihugu nka Senegal barabivuze, ibihugu byinshi n'ibindi tutavuga ngaha bimaze kumva ikibazo, bimaze kumva cause ya M23 bitandukanye n'ukuntu cause yumvikanye muri 2012. Akaba ari intambwe ikomeye cyane. Nubwo Ubufaransa bwavuze ko M23 isubira inyuma, ariko Ubufaransa iri mu bihugu nabyo byamaze kumva iriya cause, kandi bakaba hata Kinshasa ko ibyo byose ijya hehe, ijya mu biganiro. Noneho n'Ubushinwa bwatangaje, n'Uburusiya nabwo bwasabye ko umva ko bamaze bose kumva iriya cause bitandukanye n'ukuntu bose bumvaga M23 ya 2012, n'amabandi n'abacancuro mu bakubite bafata resolution mu kanya, FIB nigende ibakubite ibarase, bari kubumva ari mbese nk'abakuruna, babafashe nk'abakuruna. Ariko ubu M23 kuba Conseil de sécurité élargi iterana ikavuga amasaha asaga 5 ivuga M23, ndabona ni ikintu cy'insinzi gikomeye cyane. Bwa mbere meme n'amagrupe ameze nk'arayo y'abatalibani ntabwo yigeze agirirwa inama imeze kuriya. Ngo kuyivuga cyane ni nako kuyumva cyane, kuko biratuma n'ibihugu bitari biyizi bishakisha ngo bamenye ati bari abantu koko barwanira iki. Iriya nama navuga ko ari insinzi yavuyemo ikomeye cyane, yajyanye ku rwego rwo hejuru muri dimension ya geopolitique ya M23 kuvugwa muri Conseil de sécurité amasaha arenga 5 ari M23, M23, RRR, M23, voilà, panda amasaha 5 isi yose iganira M23. Alors, M23 ya 2012 yari ifite ibikoresho bike cyane, ariko M23 ya 2025 ifite ibikoresho biri sophistiqué. Niba mwakurikiye na ambasaderi wa Pakistan yavuze ati M23 ifite imbaraga kurusha na leta. Ngira ngo ibyo ntuza yarabivuze secrétaire général wa Nations Unies Guterres avuga ko M23 est une armée professionnelle, est une armée structurée, est une armée ngo ifite ibikoresho biri sophistiqué. Pakistan yabisubiyemo, na ambasaderi w'Ubugiriki yabisubiyemo, ambasaderi wa Korea yabisubiyemo, n'uwa Denmark yabisubiyemo, n'uwa Panama yabisubiyemo, n'uwa Sierra Leone yabisubiyemo, berekana ko M23 ifite performance ikomeye cyane. Ikindi kitandukaniro cya 2012 na 2025, M23 mobilisation yayo yari nke, ariko ubu mobilisation yayo isi yose yaba communauté internationale ko maze kubivuga n'abaturage, si abaturage gusa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, n'abaturage bose b'abakongomani bamaze kumva ko M23 ikirwanira icyari cyo. Y'amateori yari ahari ngo no Rwanda rushaka kwanexa Kivu ku Rwanda, izo teori babazivuga ntabwo zigitambuka. Bamaze kumva ko vision ya M23 ari uguhindura imibereho y'abakongomani, imibereho y'abakongomani gahinduka. Ariyo mpamvu urebye mu social media abantu bakaremye seme nanye mukuye huku abibukavu ati nanye mukuye ituri bari gutabaza bo buri munsi nabe Katanga bari gutabaza se shimukuye huku banduku tuko nateseka ko shimukuye huku mushibake kule ku Mukongo. Abakatange bari gusakuza bikomeye cyane, kuko ari amagrupe y'abantuza y'aba force de progrès y'abakasayi ari kubatesa bikomeye cyane. Buri joro ikatanga Lubumbashi ari gupfa abantu benshi cyane bishwe n'ubutegetsi buhari ngo kubera ari abakatange, ngo kubera Kabila patati patata. Ntabwo ariyo turuganira uko amahanga ari guhangana ubu ngubu na M23 na M23 position ifite muri geopolitique yayo, muri force yayo, muri relation diplomatique yayo ukuntu ihagaze. Nibyo turi kuganira muri iki kiganiro. Ikindi rero imbaraga ingabo zari zifite
na morale na motivation zari zifite muri 2012 ntabwo ari meme motivation. Urabona motivation ikomeye cyane cyane cyane, byarabonetse na discipline ikomeye cyane. Ngira ngo mwarabonye Minova, mwarabonye Sake, mwarabonye Mushaki, ukuntu bitwaye neza, bakaba basira population ati turi kumwe, nta bujura, nta guhohotera, nta ahantu hose bafata nta muturage uhapfa. Iyi nindi intambwe ikomeye cyane y'itandukaniro rya M23 ya 2012 na M23 y'ubu ngubu. Ngizo itandukaniro muri make. Ikindi nakongeraho ni par rapport y'abaliye au niveau y'igihugu ko twabivuze, hari bitandukanye na M23 ya 2012. Ubu Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Chopo, Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele, meme ni Kinshasa, urasanga mobilisation ikomeye cyane cyane. Bose bari barindiye ko ni Goma, bari barindiye bose ni Goma. Kumva ko Goma ubu ngubu iri mu maboko ya M23, ni abaliye ni benshi, imbaraga ziraba nyinshi kurusha muri 2012. Voilà. Ikindi tutabura kuvuga nuko hari ubwumvikane buke muri 2012 hagati ya politike n'ingabo, nangwa no hagati y'ingabo par rapport y'ubu ngubu, ukuntu hari unité ikomeye cyane hagati y'ingabo, meme na niveau politique hari ubumwe bukomeye cyane, bitandukanye nuko harimo ibice muri 2012, kuvuga ngo harimo ideologie zitandukanye, bitandukanye na ideologie ubu imwe ya gisirikari hamwe na politike biri kumwe. Iyo rero ni itandukaniro hagati ya 2012 na 2025.